Eh, Hello? 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 yes, Hello? yes. Ivani adiani FM usumuneno nake ni Marieta. Anyway. Yes, nakonita wa Dennis Mutuku DJ noma noma Mhm. Sani sia siukele mix wiki 7 kwa unenda tambo neno ndeto ile itatu ni nagu Marieta. Mhm. Andiambo kutungia mubya munubyo nikuze wawoza simu na nini sindu isini ya wino ya studio Mm. Marieta umundu uwe matuku 10 ni wezi niwo kijana watu tiena nitisine saka na usu ai musea wagu. Kweli. Na nitu isini nondu nona njaribu kupikia ndo ingi wangi matindanga na kijana lakini tasia mundu lawe na historia nene monobyo ula wona kijana ya muka ula wesa kuona kijana yuko umete yani ni Marieta na ni wata ile ndati nena nake lakini yundi na tinene asinu binge monobyo sia ku keoyo ni ndati nene ngewa ya maisha ma kijana ala ma utani Mhm. Marieta wakomanie na kijana hata na mwakomanie pa lambe. Wakoma ni machinery kuya kwitu. Tumita sokoni. Utumito sokoni. Ah, yes. Youth sokoni wandete kwigana. Nende soko wa mudena wa soko. Oh, Kwitu da wiki utai. mudena ndonu. Na tumito mboka ni mwaito. Naji wathi nikenda umone wethe ayu akosa ba yu agwethe unje uyo wamboka yi kana agwethe aba. Lewi ambia kichombo na nivitete na yule siokete numete kuwamboka. Niwone yue kamwana kambia nukuitwa baya. Kamano utakeze kana mwana kamano oka area. Oka area lakini twakomania skuli mundu ndamwite muno asomea skuli tofauti. Akia nukuitwa bada. Yele na bendu kena sienona ni kilavu na mwendie nda kilavu. Na nyena wasaidia nyenoni. Unaondia nini nukita. Akitio mbatia. Gona wandu meiti na akwa. Kwa uwathi uwo wainiwe Marieta natumanie yambe wae maguka tutwe angeni ni waguo. Kita wai waguo. So we ila walile wa kwata ndia wenu ko wona ndo bako ati etina. Inona wandu itina. Nona umea watatu itina. Na seka ni sloma vite. Slow Ni mabete. itina uniona Kila mokie mangu atamambia niwe tuenda unene nako. Eka nikanea ni we. Juwe Eka ndo mwisi. Ndia mwisi ndia inamona. Iyo toa nena ndia tawa musioki. Niwe takwithia nyo ndia igwa mbandi yake mangu. Vaikendo nisi. Ndia ndia mwisi ko. Na wendo ezi ya ini yani mbo wa ili ndweze ni amo. Aiye ndiesi. Na yule Marieta wewe yo wewa ueta wakase na kwa nini eta wakijana. Juwe ezi yawe yinu usani we. Sasa yine ngusani we ni yumi nenda umbiata. Na mwenye nikatiye mboka musi. Wende na utuka. Mune ni vile twaemboka. Sasa kwithia no ila wendo kukitwa ukuthi. Mundu nduna manana. Tenda mweka nina aisi muno na mweka nina kamwana kakai. Kaito azikamusi twamboka nirusyoka nako. Sasa benge iyo kirune kamwana tukasioke. Na ile nukanye na uwa twaya. Ayo takwithia na akili chakwa nitumie kunya ni. Nona tia ndume ya sewasi. Na koma. Yu kwacha tamugobeka brother kala kambati na ka numate kutwa school. Ito yumala inola lando tia. Weta kwithia konda makate me ikoneke ni mwaito. Kumala myaka mwana tave yani na mutu endeta school. Tukala kamwana niko kamunya mu. Otwathi tunenete twaitwa vika school. Kamwana kalika school. Nyina mudego bala nisomea. Ni form tau. Una twatane. Ndatigezi Marieta yu mundu lo no guli osomea aba we ni kijana yu mwakwate yani ayu. Ni wena mutebe nisomea aba ni form 3. Una mwani nukite ndialwe ni yeyo. Ni kuiwe. Na mwele kila kitu ndekuzani musi. Na mwani nisiokete school that day. Yuto atani nyina kwa nasio kamusi na yumbania nasio ka school. Lakini Marieta ni ugulia hii.
ndatika nizu kijana wako kati ya ni wende ni wewe interested kamani ni kaandisa munongu nitanguke ni wakano kiyani na ni wewe ndina mananu na ndio mananu lakini no ile mawane na mundu lakini akilikia kutivo ndo na mananu nyine nukana choka school tamini wokie wathanda tu okambaka school tamikase wasa kwedia niona kweli ando amena interest nakwa ine utumite nukoma nini sa ukilote nacho we mwevie fees no siendo isi tutuambio communicate wasa kwedia nilana na kindu school engali natumaita wa whisper matatu anenga nkabalua kakwa ya wewe baina kwa masako katia kaitoka kwa sindu Saturday akandete ya school tuendea na kumana no lakini ndatika mwizo Marieta nundu wa mazani na mazembere ndatika mwizo nikaenda yuweso kutwika ni wa umani wosini wali kapu kwa kijana ngalini kana ni wathi na kijana nugumbuka ndo baindi nikena wathinye yu Marieta inete kala kama nika ninguti nako ukiweko nini yele no pio mwana neta nila wokie school no na kweli simu ndo mutuku kaja uyu na kimanguani matatu yake kimanguani matatu yake yambe yake yesi we matatu ya wakashukuru na la vika shukuru nondo visiting you we kati Marieta wakoma kebe vya mato no kuleo ndinena na mu na na ngona mo brief nondo wao so the school kwe miao na momazi toende yona ngato moka balwa kakabika kazani kasia kandete report nake toende utosoma na nabiwa takwivia ona yuno mutaja madina ma school fees akani fees ekakoyete kwito musioni school takanena ninyakwa indi chaumela byo you azakwivia yinyakwa at least no la we ba fees no nami no school nami na school wambi siye school na nyindi mama sina zeiwo binya kwa ona no andu yani no vya ndo mawadi ndo la mosa no mundu na kwa se mundu la ina mwitu ngokutoa ni mundu wina atuti andu aduku na mama meba mena family nzio na matekea ya family sio ni ndo nyina subiwe ni wai musubi ona kunwe yawe ila subiwe ona nyako ni wesie kwesa kwedia ikweli una lea nawe mundu Marieta ni asante sana munobi unundu ninezi wina ndeto mbingi na niona yunga akito kwisowita studio nikaenda muthomo ngetu ketene masaa maingi lakini nundu nisi mundu ni muthomo wa makumbusho make ni ya mumu na wetero muna yako ya kembeni na iwe bado maimu make jana meva matu na iwe nitamwina kinge ku makumbusho mubangite ba makumbusho ala ni na baba matu bazanda to matuko 13 abeta imbirio imbirio hiyo tewa lelo nibesi balata nenge bandu banene balawa nenge yakatuwa kwa ngita ila masindana na kaewa we kwa kangu kulio ndo mwende to ya mwiso nundu noni yewe na wendo mwingi kwa siana isu kitu na katu ani siku ando angio meo harakati nizu utona kutabia alame katika strange yesu kazele ya mundu nosu heo kana kangi ka kibetio kingi ka sito kundu utona omane ngothithio mo tawi musiei nikele kama kuya ibedi chamu dembosu no yana ni baraka yana ni baraka kabisa na ndio soko za makosa mama musei wako ukailela kana kana kai makosa yoyote na vile vile ziendete wendo wako wala na ina uju kwa msiote na tungie sia nani hiki ni asante wala tete asante sana Marieta ninaiwa mwanzo na itata nana iko ate mashambiki na mola mefikizie radio sana ni asiukele ni mata na kuiwa wache waku na kumananesa kana ni makwenda no makomane nako lakini muno byo ndeto ya mwizo zumundu witha ikwenda aili tokomane na guba bala wikala base nikala matu yawe ya matu lakini muno ni bamu kama sio kiwapi kama tu noka kuli yao
okana kanini no onyo kwa kimango Okay. no okay ukambithi ovu oka ngitoka kiethania. Okay. Na muno matiwa 13 mundu no kwenda kumbona nesa unithani na mwana wakuoneka muthenya wothe no tuku wothe. Asante sana Marieta nundu wakwithiwa indi kukwatwa ndatika isu twethatane na muno ni asante mubia muno bio ningwizo kumatha muthongo ni kenende kwetu ku studio cia Thiani FM. Kunene na mashambiki ndi guke na ibuku zonthe bio